ngoba ubhombela mude ungena enkosini ilanga, ungena kwinyanga yezulu, ungena kuThingwa, ungena kunyazo uqobo. Mina nje bani ngibona ngingomkhulu umsebenzi kaShembe. Mina ngikhule ngibamba inkonzo. Ngi-26 sejele nguyimendlele ngiyimawundeni. Mina ke bungathi kumina mawungibengela uthi sawubona. Kwakumele ukhuluma ulimi lwasejele uthi collect wena ndoda. Ngeshwa ke mana sayitha ke nginokukholo lokuhle kuba kuhleke esontweni. Usukulimaza umsebenzi kaShembe. Ngangithi ke mangivuma bese mawuthi collect mase ngivuma mina ngithi yebo, ngangithi naye ngempela under 10 cities London. Uma ngibuza ukuthi ngiyaphi kwakumele uthi imashela phi le ndoda. Impendulo yami sikisi collect nangempela under 10. Ngimashela esithiwa usangibuza ngikwenzani. Iyodalana le ndoda ngithi hayi isahluko samabili nesithupha nangempela collect. Ngisho ngifuna ukudla ke ekhaya ngangasho ukuthi wema ngifuna ukudla. Ekusema olethe angidayile isahluko sikaGismos. Uma uhleke esontweni usuku uwona umsebenzi kaNkulunkulu ngoba isikhathi kumenyezwe isonto kwehla inglozi ezulwini khona amakhosi asezulwini, kukhona ondaba ezitha, kukhona abakhokheli nabacotshwa abehlele ukuthi bazothamela inkonzo ka9. Bayafika mina ngiphile inkonzo wena uyahleka bese basengazi ukuthi mina ngusomahlaya ngizokwenza amahlaya esontweni. Umsebenzi kaNkulunkulu lo, qaphela mntwana kaNkulunkulu. Ile mpilo ke engangiphila ngangena esikoleni emabangeni aphansi, ngagcina ngifunde evuku zakhe kwaElemlas. Ngangenza ibanga lesishiyagalombili u8 lo. Kwashuthi lento yokubamba inkunzi inami ngase ngixhumana nobaba nje sebekhulile abangangobaba Jili. Mina ngimncane ngimngaka babamba inkunzi abangangobaba moya. Hayi kwacaca ukuthi labo baba babamba inkunzi phezulu kakhulu ngezinga. Sayibamba ke nalabo baba inkunzi sibamba makuhlukaniswa imali kwakhona ama-tax okuthiwa uvalente oshevu abangikala hamba ingqosho ntambama sekuhlukaniswa imali sebe lawo driver nomsebenzi abawenzile bese sifika sidonsa ibhamu sisethatha. Mina ke babe ngithande ukuthi bangangingaka ngangikwazi ukungena ngewindi. Uyangqongqoza lo munye ngale mina sengingenele ngewindi uyothi uyovula amaqethe sengisiphethe isibhamu sekuthiwa yonke imali. Ngangisheshe ngene ngewindi ngoba nginomzimba omncane. Kanti ngqongqoza laba abanye ngingena ngewindi mina. Ngesikhathi ngiphuma nothi uyovulela lo muntu ongqongqozayo usungizwa ngemva kwakho sengiyakuthinta. Iphi imali lekho? Uthi abheka umpopho usubhekile. Ngesikhathi ubheka mina sibangena abasemnyango sisagcwala endlini sesayithatha imali. Sasihlangana kakhulu uthi. Sasilanda ibhamu eSMK sambani nosimama ukhulelo. Awuthi amaphosa amafaka ku road block la ngebumva evenini sibamba somuntu osimama onenyanga ezu8 mazu9. Sizodlula ngaye la ku road block. Yothi maphosa amafaka ecala mkade. Bese sehla amaqede sakusithi kuyaphuthuma kulomuntu okhulelwe ebese lala naye bese vula imlenze bese yithi ebese ikhala kanti bakho la umnyamsiza athi amaBhunu bovuka kokoko sihlule nepha. Kwahamba wacaca ukuthi asobamba inkunzi ebhenki ke manje. Sagatsela elinye lamabhenki eseJacob sokuthiwa iStandard Bank. So 6 sesibamba inkunzi nabelungu. Iphethe isibhamu kuthiwa 0.765. Oyedwa uthi uphethe wayiphethe lamanani aqala ufika ukhokha ushaya. Khona akuqala iphoto mase B. Wawulwa amawudubula ofika uyikhipha inhlamba uphinde uyikhokhe uyikhipha uyikhokhe ujule kwemanza oyedwa uthi uphethe lawo manani. Ngalosikhathi ebank kokunamakhamera kodwa lo mshini osenza insimbi noma isibhamu ongekho ongena naso isibhamu ebank.
unogada wephathiwe isebhenki hayi sibam kunogada basithethe besitshwa amawashman base bengena laba babili ngase ngisala ngaphandle balalisa wonke umuntu ungaphakathi loyedwa ekungena ngale waseyidonsa yonke imali eyi-500,000 ngalosikhathi ku-500,000 u-500,000 usafana no-3 billion manje ngoba khona imali eyiphephe ishumi kuno-2 obuhlaza kuno-5 obomvu kuno-10 ojwayelekile bese ithi 20 ibisigcina ngo-50. Besilizwile we baba mkhulu se zawe baba mkhulu betha izwi lakho we baba mkhulu weso zama kule kulenza lakho-ke ngezinkulungwane abekenye ilokho ke okwangigqokisa ingubo emhlophe sase siyithatha imali sase singena emotweni sathi sathi mangosuthu sathi magasini wakabikho emogoseni sonke nangoba ngosuthu hayi sase singena kwa J la ngkhule ngihlala khona ngangizokufunda ngihlala khona sayihlukanisa imali sihlukanisa sanda kuyishaya endaweni ezintathu kwakulosibili kwadlulosithathu ngolosine sahamba sawuthenga imoto egalaji elodwa la eMobeni ngangudumela uBM 535i yalithanda ulizwa zwawukeleloli elizayo ubengokhulu wongi ngiliboneke wendlizi ngathenga uBM 535i cash ngathi 50,000 nomunye wathi BM Shaw Maroon omunye wathi iDatsun omunye wathi Hilux short base ngayikhaya
ngawurunyuwa umuzi ngangihlala kona kwajika ande woforum ngafaka amakamela amabili nganweba ibathroom ngaye ekhaya endwedo la ngizalwa khona ngithi thina ubungekho odrop kukhona umgibe ungekho ukhiye ukuvula kukhona ivelvet ngathengela uma bedroom i-lounge i-dining ugenerator abuza ngathi ubaba wami unamathekisi asengiqonde ekhaya ngathi ngifika abakikiza ngiza nama-truck amabili egcwele impahla ngakhipha imali yo-2000 nganika umama akazi ngikuyibala wayibuza umama uyithatha apha mntanami ngathi ma ubaba la wesenza khona kwapende ebekhona kunendawo ukuthi usikleud ngale kuni-jackpot uma wathenga imbuzi embili ngo-50 rand u-25 rand imbuzi kwagaywa kwabhizisa Ngcobo uthi nje kuzobongwa nje inhlanhla engiyitholile zaphela izakwazi amakehla sezophuma ethebe waphakama umfowethu izwi lenkosi ukiphezulu kwethu nathi masila mukele mawinto ebanjwala bibambe impela ngisengiqedele indaba wajatshulwa asaphakama izakwazi akithi zangibiza zangiqabula isiphongweni zangiqabula isandla zisho kubo lakithi kwaNgcobo elakithi kihuko made kujatshulwa lithi nangu uNgcobo ichitha utshwala ukambi ithi ubuzwa bunjani uchitha ugalo utshwala ukambi lapho ke mase zisho kanjalo unyakaza lento othi umjibo umshawo uzoqhuma phezulu uzwa kunosinga sezisho ke sejaphansi ngeenqondo sibhekana phinde ijaphansi ngeqolo bona bathi ngiwinile kanti cha kunjalo ngafaka isiphandla ngase ngene emotweni ngathi ngibuye ngidlule eTurban North ngase ngingena ngaphathi kusekhona kuthiwa ama trading ngakabe ama mall isente ilapha enetolo ngase ngingena khona adonsa ukapha ngasiqashula isiphandla ngibuya ngizemlasi inyanga uNovember sathi December ila engahlangana khona noShembe mazithi December sizohlonisa unyaka lapha kwaJ zonke igebengu ezintathu sikhona so4 ababili abangekho zathi ikhathi mazilanje ko 20 past 11 za 12 siyabrayela kuphuza utshwala okuthiwa ama-automavest base styleni kuphuza amadamba iphuzwa kala engeka amakani kusaphuzwa amadamba kuyajatshulwa nje kwakusafika ama-disco light nakho ngaphesheya kaSylvester disco level ngasesitimeleni ziyaduma kudlala ingoma kaBrand ithi ano weekend special idlala amaqedwe iphinde futhi yonke imizi kudlalwa yona yona ehlonza unyaka ephuma 85 ngento 86 abanye basemnyanga abanye basendlini ngangihlezi dining ngosofa kodwa ngabona abantu bonke bengena begijima ungena umuntu angasho ukuthi kwenzekani ungena casho umuntu angena casho umuntu uTexan njalo wangena ekugcina ungena ovala ngaphuma ngayaluza ngathi mangilethi ticket indanga sekamela elikhulu amaBhunu esagcwele icele alele njengemamba onezoshaya ikhona nekhona kona iBhunu uma ngibheka ngasekitchen mawungasekitchen ubuka kwaL lapha noM noJ
nokhe ubuka lapha emarobotini zisangena imoto ziya station zizongena kulo jeu labo level ethu kwalayini. Uma ngiqhubeka ngibuka ngasekitchen imoto zo8 zamaBhunu la esemgwaqeni ezinye isafika. Zathi iningi abazazi lezi moto inhlobo enda lokuthiwa ko40 siyazomshumayela uMaza 323 oShave leza qala amaNissan la qala amaRange Rover la qala okuthiwa amelo yelo. La nyangu ova nje kuphela into esikhuluma la kuzo uthe kusenjalo salizwe ibhanoyi salizwe kude wonke umuntu etatazela ufuna indawo ucasha ongacasheki uyabona umuntu acashe ngendlela yobona khona ukuthi usecashe nje ayikho into ayicashe ngayo kwaba ngathi ibhanoyi lisho phezulu kwaBhestasi bayeluza bonke abantu bathandaza kuthiwa we Maria ugcwele iGracia awe Jesu wami usasafa bengithi liyaphakama ibhanoyi bikanti usho Bhestasi alicontrol amaBhunu ngo-off ukuthi alihambe kakhulu afuna ukumemeza manje seqala ememeza amaBhunu kodwa attention please gentlemen all of you now hands up now open the door mark declared war aphinda amaBhunu kodwa attention please all of you umuntu vula mnyango wadinya kodwa mark declared war wadinya asishaya isicabha athi masishaya ngena amaqede asishawa ngama-G3 kudu sivuleke amaqede athi mayengena amaqede umbuzo oqala abona amaBhunu mayengena amaphoyisa ezosesha ezobopha umuntu athi singamaphoyisa siqhamuka endaweni ethile isicela usibanibani usuqhamuka wena kuthiwa nawu under arrest akushiwo konke lokho kuthiwa valisha enkoshini athi uyabona ikaliwe manje abantu ngokwazi ukuthi ngisihlomile thina asikusiphamu sasingenazo FM HMC insabule volovolo 16 shoot iK47 asasingena kuphela ngalolu suku sinazo yona kodwa ngalolu suku engeke endlini wathi hey Pratman valisha enkoshini athi wathi nya abona amaBhunu ukuthi hayi enza mayisalo kebuza kwathi bama statue unyawo kodwa umzalo wami nje ikwezo ezodeda eqhamuka endwedo nje eze ekhengedwathi angazi wasuswa yini dining ethu ekamela encane bamvusa phansi ngo250 angazi washawa ngonyawo noma isibhakele nesini ngoba wopha time kanti ngoba ingane ishona laba bona khona abantu uthi ayibonakele abangichaze manje abantu abenakho ukusaba ebuza amaphoyisa behlonipha ngoba unemali abasho ukuthi nangu lo muntu maphoyisa enimfunayo bakale bona babukane bodwa bona bese lebuka wena bonke ayazi amaphoyisa ukuthi umuntu nje obukwa abantu abawu3 kanye uyena ke lo muntu aseqonda kumele yakushi nathi varishe South African money ngathi mina ngiyazi hey money protect man where's the money kithi mina ngiyazi kuthiwa ya angiyazi upralika ati fucking move nathi linge muru man prefin kafi ayike kwa isibhakela unyawo ngithabona kunamazinga shawu ngaquleka kuthiwa ya ngivuke equlekeni ngivuke iBhunu limeli ithi yakushi nathi now talk now where's the money kithi mina ngiyazi don't talk shit where's the money kithi angiyazi you know you talk shit now hey kuthiwa keki so keki da you bright man what's man kithi mina ngiyazi phinde ngishawe ngiquleke ngivuke ngiquleka ngimanzi ngishama kade kuphela umoya ngithele ngamanzi la ephasi egcwele amanzi nje uba ngishawa ngiquleke aphinda ngivuse ngamanzi amnebhakede nje mangaquleka nje ngiquleka ngebhakede phinde ngivuse amanzi aloke buzile varishe mani koshinathi kagcina ngikhiphile khona ke boxini kwaku 16,000 ispeaking sephone akhahlela kwavuka ophuma lo 16,000 anikini ikhanda amaBhunu athi niye mani uqarikaki where is the South African money there's a change kwathiwa bapha abanye ngabakhomba bashawa sakhomba naso
waze kwasa sithambe sifuna amaphoyisa ake lawo sesitshontsha nawo engatholakale aseyintombenza kuthiwa yaphuma manje semotweni angadlala amaBhunu into mase ifuna la yabona mase kuthiwa ashaya iqubulo hayi ke mase ishaya iqubulo azokuthola nokuthi udubula kanjani ayishaya iqubulo uzothi esikarefeni lo avume la manje kuyaveka esikarefeni ayokubamba azobuya nawe abuya nawe ubambe kanje ezongena nawe charge ibhulu selapha phansi ekuphethe ngalento udlawo engena nawe charge ekubambe kanje isigebengu kuthiwa sinzima kabi ayingenazo wona sakhombana sonke sagcina sesikhombane sonke siswaphi manje ngokomthetho thina fanele sithathwe sishe eBraton Beach etokusinza khona ngoba sibambe imali yaseJacobs iPrustation yaseJacobs iBraton iwetwethe asisanga ke wentwethe sayitho siAbswad okusho okunomehluko kwethu lapho siAbswad sishawu hour no hour ukudla nje okudlayo nedrink yakho nejuice ukushawa nje bathi banikwa izinkwa laba abanye namakhofi futhi lesinikwa ukushawa nje kufunakala ukuthi imali ethile uyenzeni ukuchaze kubhalwe phansi kuye kuleso stolo kubalwe ithathwe nayo oba yikho into engathathwanga ikubalwe phansi bafuna iziphelele le mali uye la wathenga khona imoto bakhulume nabo kubhathwa wafika nemali engaka bafuna ize ibe yiyo le mali efunayo eyilahlekile amaBhunu enza sho ayifani nabantu umuntu mawuthi angiyazi ngamalungelo ami mina abantu ba understand hayi understand lapha maye bona amaBhunu futhi uthi umeli wakho uthanda ukuba inkinga ayithumela inkabi zambulale ngoba ufunakala ukuboshiwe ay wathi kusasa ngo1986 ngomhla 1 kwafika udadewethu ufika ngishayiwe uthi uzongibona wathi ukwazi ukumbona uzogwetshwa intambo kulelo mlungu wahamba ke udadewethu wayehleni kwakukhona ibonde kaWateli noGamthini ezazilapha ekuhleni kusekhona ubuqu engabe khona amadokotela nje kwakhiwa amadokotela okuphica izinde wahlala ke kulezi igqobo zoWatela wakhala inkosi nyangezwe lesithumela umfundisi phuthume sangweni ngizothola ingane yami lapha ingane ozoyifica ikhali yami lo ngane buya nayo suka kumfundisi mathonse enhlale uye sangweni neqalaza sembono udadewethu wathi mntanami ithe inkosi ngokuya umuntu wakhala ngani wena ngilandele umdala wethu ungilindile umfundisi phambili udadewethu ngemumva bathi mabeqhamuka bobabili belandelana inkosi aphuma esigodlweni sami yayo yama kanje yasimbiza ngegama usisi athi emantombi usisi waqala ukubona inkosi alwa ngishina zalethu udambiza ngegama uhambe ekhaya yathi ukhalelani yathi thula iyangezwe ithi mayikhipha idumoni ayiba nolaka atakhalwa la ukuvaselina sokumfundisa ufuna uvaselina wathi amnika udadewethu wathi umfundisi ngamnika uvaselina mfundisi ngifuna esandleni sakho wakuqa umfundisi ezonika inkosi nyangayizulu asiyawubamba uvaselina yaflathela bheke eningizimu bheke entshonalanga yasiyudedela kodwa wona uwe cabange udedela umkanje kufanele iwuwe awuwe wathatha igadi umile njalo uvaselina ulinde yona inkosi ophinde ubamba uphinde wathula nawo mayechaza uphinde wathatha igadi obuye uphinde ubamba waseyithathe unika umfundisi futhi unika udadewethu ngangugcoba njalo ngenkantolo kodwa ngicela usimanga izinto zalapha ekhaya zilula mntana inkosi ungazi ukuthi una imthando zakhe ayizokalanga ngathi yona akuyona ngesikhathi kubanzima kakhulu ila uNkulunkulu esesebenza ushamba kasebenza ngobunandi ngesikhathi usulilahlile ithemba ngoba ngangukuthi mangugcobela lo vasela ngenkantolo uthi laba abangugcokile uvasela abadla ibhumbulu zenkukhu nemithi ijaji likhulume kahle nabo awubona ukuthi lize liyancokola ezelikhiphe ngizizinyo kulo ngokuthi mangiqhamuka mina kuthi alingidle ngivele ubone lifuna ukusuma lingibambe ngezandla kodwa ngufakile uvaselini kodwa wangafika ukuthi ngiyeke njalo masenkantolo kokudliwa inkukhu idliwe nomuthi abangaphandle balethe impahla zokugqoka zifaka umuthi siloyiwe
kube khona impande ezofakwa esinkweni kuthiwa akoyiququda lo bona bakwenzile lokho mina ngiphethe uVaselina bothi babefika bakhuluma nejudge maqede bese limoyizela ijudge bona bothi bafika kumina ukuthi alingidle ngempela uphela u86 thathi 87 lasuka lapha eDurban Central icala eHigh Court leza lapha kumasonic majaji namakhulu intambo ke lapho nodikade baphela icala saphuma isigwebo konke umuntu kodwa death sentence oqala 20 years in prison laphinde kwesibili ekuthiwa death sentence 20 years in prison leza kwesithathu leza kwesini mina khunte yodwa kodwa kumina lathukuma ngolosuku zange benolaka kodwa uthe uthi ushambe kudadewethu umfoni uzogwetshwa intambo uthi lapho kushambe somgwebhe inyanga ezisithupha nginalo shemba nje ukuthi uthawushembe uthi sisi uthawushembe inyanga ezisithupha angimazi kwayena lo shembe ngoba wami uNkulunkulu mina kwangena uNkulunkulu sesizwini ngangithandaza uNkulunkulu wegebengu ungeke njani ndoda emathamba mhlophe uNkulunkulu uthi ungena kuyena ubhabhatiso phambi komkhonto kanti umese uphimise ngamathe amaqedwe uhlabe kumuntu uphuma igazi usukhethe inkosi ke lapha ukhiphe uphinde ushaye phela ukushama nqaba usithupha kumuntu kube mawungena ebhekini kankele njani usiba isikhulu nawe kazi lo uNkulunkulu wegebe kuthungele njani manje mokhula uNkulunkulu shambe nje uNkulunkulu Jesu kwakuyinto ekuthe kabe mina uba nginoNkulunkulu wegebe ngithongele njani indoda emathamba mhlophe othi mawukhethe inkosi ungena ngaphakathi kona ufuna ukubamba umese ushaya uphinde ukhiphe uphinde ubamba ukhiphe busiyaphakamisa ukuthi connect le ndoda selele iphoyisa uhlaba amanxeba esuphi kodwa kwakukhona lelithemba lokuthi hayi akugcobe lo Vaselina nathi malifika ijudge kumina ngolusuku lapha la ngabi nalo ulaka siphume isigwebo selikhiphile laba bo3 number 4 kusela belungu laba abanye ababili lesho into engaze lisho ukuthi Mr Simon Ngcobo now you sentence 20 years in prison Lati you understood your sentence 20 years in prison ngiyeza ukuthiwa ngabuza kutolika kuthiwani ngisizwa kahle mhlambe ngitshela ukungcono utolika kodwa hayi isigwebo sokufa iminyaka 20 la uma seqedile lo ijaji egqumela nje amaBhunu akushaya insimbi ngemumva usofa kwamasheni uthi uyaphansi emgodini swami uzohamba ngamasheni uyintanjeni phela usugadiwe manje ugadiswa kwemali ngisho imoto engihamba ngayo imoto enye ngala ehlomile imoto enye ngala kuzoba amaBhunu nawo kwathiwa death sentence 50 years in prison agotshwa kakhulu ke lokho amaphoyisa kwathi igqobo sentambo iminyaka ya50 kokuchaza mabe phunga entambeni bayenyekene 50 ngapha kuthina masiphunya inyama entambeni iminyaka 20 salala usuku lodwa wezulu kwathi kusa sisepitoli lathi sishona singene ePitoli kodwa akusepitoli kuyanqunwa kunezithombe zabantu sebebulewe la odongeni esection zonke inkalakatha nje ze-ANC ezayibhoma wofice esection ePitoli babekiwe kuthiwa bonke laba basekho babelwa nohulumeni bekhetha umbuso bonke babekiwe uyazibonela nawe ukuthiwa usibani bani kwagotshwa ngonyaka othile isithombeni intambo imkhahlele ngosuku othile nginyanga ithile unyaka othile uthi ubone mawungenela ukuthi mancane amathupho samukela section savuka sabhalisa ngakusasa sasiswe mase sisendlu endlini ehlala kuthiwa masengisele lapho ke unikwa amashanta ayisithupha ama-appeal adluli ke amashanta ayisithupha ngaqala ngabhalile attorney general kodwa ngifanele ukufa amajaji lawo ngabhalile prison commissioner wathi ngifanele ukufa ngabhalile iPromoter wathi ngifanele ukufa ngabhalela uPW board wathi ngifanele ukufa ngabhala umongameli ophethe amaphoyisa ufroko kufa nomalane ephethe ama-social kufa kase nginikwa le chance okugcina eka7 ngabhala inkosi yamaqadi athi izwe nje makuthiwa Ngcobo izwe lamaqadi ahlala igebengu akabona amaBhunu enze njani uyafundela masibuya lama-appeal impendulo yakhona
ngase ngikhishwa amagumbini okuhlala abantu ababulawa ahlala abantu abasazokwenza abama appeal sengobe kwamagumbini la uhlala insuku zithubula ngosuku ka7 ngibonile mina uzabantu ethi kanqunyo kanganqunywa umuntu eSouth Africa kwakunentambo ngosuku ophuka ngalo lokuqala ereception ufakwa i-tape measure emqaleni wakho aqala amaBhunu bese bhala efayilini usize wentambo ezokulengisa uthi senza ama-appeal nje intambo yakhe kade yakalwa lapha ibhalwe efayilini usize onkanani